Te prolog mentang an pen EP kumno ban delete ke Facebook page. Te menta klik Facebook page. Te klik te sejrong. Bidan align te menta nang ne klik ke setting account. Te ketai kam showroom pokok mobile jong pi. Te ketai kam showroom hang ne ai te access and control. Te telawan deactive and delete. Te klik nang te tel awan hang to delete the page, tel I delete the page but continue. Te hang te nga I spend too much time on Facebook, te awan hang to te I delete, to I nyat kam showroom, te I delete account. Te hang te alam, tel awan hang te fa I tag ya password jong pi, te dep tag nang ta, te bisa delete. Setelah dep te mentang nak delete, itu delete account. Te mentang lah dep, itu lah dep teng an pai no syaka Facebook account. Te bak no sedin mo, te gidur bayi i kiri i te bak no sedin, to klik biang, te sa ya kam seneng. Te bak biang sedin ke bak biang sedin dengan lek biang kumju. Dengan ai nak kam seneng, dengan klik nak te to profile untuk awan QS but join ke krang, kan klik join ke krang. Te ke Facebook account kalau awan biang kumju. Klik ni lagi deh. Te tangkum tu Kublai Shibun, like and subscribe and share my YouTube channel. Kublai Shibun.